Ikipe ya Rayon Sport imaze gutera gapapu ikipe ya APR FC imaze gusinyisha umukinnyi Ruboneka Jean Bosco. Uyu ni umukinnyi yarari mu biganiro n'ikipe kugira ngo babe bongera amasezerano, ariko ikipe ya APR FC ikimara kuzuyaza gatoya Rayon Sport ihita imanuka kubera yuko ikeneye umwataka mwiza, kandi ukaba ubizi neza ko imikino ya CAF rero ari ejo bundi kugira ngo basohore urutonde rw'abakinnyi bazakina iyo mikino. Ubu ngubu rero ikipe ya Rayon Sport ikaba yamaze guterekaho amasezerano ya Ruboneka Jean Bosco, ndetse mu kanya gatoya tugiye kuza kwakira inkuru nziza iturutse hariya mu Nzove, twemeza neza kwereka ko Ruboneka Jean Bosco yabaye umureyo. Aya ni amakuru tumaze gufatisha nonaha, dore ko ari ibiganiro byiza kuba Ruboneka Jean Bosco agiye mu kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya APR FC mu gihe yari izuyaje rero Rayon Sport yahise itera gapapu ubundi imusinyisha, ndetse ubu ngubu nawe akaba ari kwitwa umwana w'umureyo siporo. Aho kandi imikino ya CAF igikomeje mu gihe Super Cup yo iteganyijwe kuzaba ku matariki ya 22 yabaye ihagaritswe, ndetse nk'uko byagiye bivugwa n'abayobozi ba Ferwafa ndetse n'abandi, bivuga ko ikipe ya APR FC kuva yakwanga gukina Super Cup, Ferwafa ubwayo iracyategereje, ndetse igisubizo ni uko ubu ngubu Super Cup yimuwe ishobora kuzakinwa mu kwezi kwa mbere 2027, mu gihe APR yaba ibonye umwanya ikamenyesha Ferwafa ko yiteguye gukina Super Cup. Mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport igikomeje gukora imyitozo irarimbanyije, ibintu bikomeje kuba uburyohe, ndetse ibintu bikomeje kuba byiza, dore ko abakinnyi ba Rayon Sport bose bari kuza gukora imyitozo kandi bameze neza cyane, ndetse bikanavugwa ko Tambwe Gloire nawe akaba ari muri iyo myitozo kugira ngo nawe yitegure arebe ko yazaboneka kuri lisite y'abakinnyi bazakina muri CAF, dore ko ari imikino izaba ikomeye cyane. Ikipe ya Rayon Sport ikazakina n'ikipe ya Pantitrook hariya mu gihugu cya Cameroon. Ese iyi Rayon Sport yiteguye ite iyi mikino? Ibyo ngibyo tuje kureba. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utazicikanwa n'amakuru tugenda tugutegurira mu kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport imaze gutera agapapu y'umwaka isinyisha Ruboneka Jean Bosco cyangwa se Rukuba Inkondo uturuka mu kipe ya APR FC, mu gihe ikipe ya APR FC yari iri mu biganiro rero n'uyu mukinnyi kugira ngo bongere amasezerano, ariko ikipe ya APR ikabyanga ndetse ikamuhereza n'umushahara mukeya. Ikipe ya Rayon Sport rero nakuzuyaza bitewe n'uburyo yabonye ko Rukuba Inkondo cyangwa se Ruboneka Jean Bosco ari umukinnyi mwiza, ndetse mubonamo tara ikomeye cyane ko hari ikintu yafashe ikipe ya Rayon Sport. Yahise rero mwakura gatoya, ubundi baraganira, ibiganiro bita birangira kabisa. Ubu ngubu Rukuba Inkondo nawe yabaye umwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, aho nk'uko Perezida Abdallah Murenzi yavuze ko hari abakinnyi Rayon Sport igitegereje babiri, rero n'uyu Rukuba Inkondo nawe ari muri abo bakinnyi Rayon Sport yavugaga ko itegereje. Uyu Rukuba Inkondo nawe akaba
yinjiye mu muryango wa Rayon Sport akaba abaye ubururu n'umweru. Ese bakunze b'ikipe ya Rayon Sport murabyumva ute kuba twakiriye Ruboneka Jean Bosco? Ibyo ni ibintu rero by'agaciro ndetse ni ibintu bikomeye cyane kuko Rukubinkondo nawe turamwizeye kandi tuzi ko azagira umusaruro aduhereza. Ikipe ya Rayon Sport rero iraba isigaje umukinnyi umwe nk'uko umutoza wa Rayon Sport yabitangaje. Hari ingingo Francis yavuze ko bategereje abakinnyi babiri mu gihe batari bagasinyishije Rukubinkondo, ariko kuva Rukubinkondo yasinye rero hasigaye umukinnyi umwe gusa, ubundi Rayon Sport igafunga isoko igahita itangira gutanga lisite y'abakinnyi bazakina imikino ya CAF ndetse n'abazakina nabo bakaba babizi, ndetse bagatangira no kwitegura. Abandi basigaye nabo batangira gutegura shampiyona ndetse n'indi mikino itandukanye, dore ko ku cyumweru Rayon Sport rero ifite match. Rero nimuzacikwe bakunze b'ikipe ya Rayon Sport, muzabe muri hafi. Aho kandi ikipe ya Rayon Sport itagikinye Super Cup nk'uko byari biteganyijwe ku itariki ya 22 kubera yuko ikibazo cy'ikipe ya APR FC yagiye igaragaza muri Ferwafa rero nayo iragenda ibyigaho, nyamara ikibazo cyo kiracyari ikibazo. Amakipe nka za Kiyovu Sport, za Polisi zo zikomeje kuvuga ko bashaka bareka amakipe ahari agakina, ariko nk'uko mubizi mu tegeko riravuga ko ikipe yatwaye shampiyona ariyo igomba gukina, itakwiye kuburamo. Kumva ko rero ni ibintu bikaze cyane ibi bintu by'amategeko, kumva ko rero ibintu bigikomeye, ndetse ni ugutegereza ikipe ya APR igihe izumva yo ubwayo ishoboye kuba yakina imikino ya Super Cup, nayo izakina rwose. Kuva ko rero ni uko ikibazo cya Super Cup kimeze kugeza magingo aya, mu gihe kandi Shema Fabrice nawe akiri mu bugenzacyaha, ndetse na Kamarade nawe akaba yahawe igihano cy'umwaka umwe, ndetse akacibwa n'izahabu ingana na miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuva ko rero n'amafaranga menshi.